Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dwafar Primary School ge emeha dariwarunna mozafunna adi belenwerinna ves fanerona hari dwahuge tahuni araddu kuran. Dwafar Primary School ga masakke kuriyorge handanta ki algonga hayatu ga mafaha kolleve handanta ke. School ga masakke kuri dostaku ga mudarrisunna adi ehenihen horiha mozafunga faratun debgin de barlunga nama faha kuran. adi belenweringe faratunus ebehetti kama ekwerikama adi devi ebal mataka emha belenwerin hama shukura ada kora hame ayekuga Dwafar Primary School ge dariwarunna ki e dariwarunge kiyuma adi heni harakaatoga waran harakaateri warakiyam teri dariwarun kom gawati ekudin hadanta kis algonu hayatuga hama fa kolleve hadanta ke enkama ayekuga te huriha farataka adi wese faharu ahari duwahuge tahuniya horiha farattakan aris kuramun me duwaha adi korean hori dosta kiwes ti school ge horiha dariwarunna horiha bæverinna mozafunna adi belenwerinna baajjawari dosta kamga levungedi Allah hadratka duwa danna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.